Hello. Good morning, everyone. I'm Tabi ko. Sige class na article number 17 ka 18 ko. Article number 17 17 jina kayo no. Look article number 18 jina kayo no. Have to si mamata na yung nurse ko. Mamang da article number 16 16 bao tau re. Ko mamang di chapter sing da do mamang di video sing do yung kapiro revision na ko ado do ka si matang dum lang ka niya. Nasi na video number 23 ko. अहमद 17 आनी है से 17 से कोई ना आर्टिकल नंबर 17 से 17 का 18 का से इक्वलिटी दे याद नहीं को राइट्स इक्वलिटी के राइट दे याद नहीं अदुगा आर्टिकल नंबर 17 से मीनिंग है तारे कदी नंबर 7 से को आइदे रोनाल्डो नंबर से को सीजन मीनिंग हो अदुगा मा से अनटचेबल ko lamjen yang ba ka na khallaga so wakhan gi wari ni ko haidi ningsing mo no ai la ba ni man ta adumana ningsing mo ado ga 17 ko 17 se so mai la atoro untouchability ni do ningsing ko ado ga maru oina magi statement sa hari sa hana ba dang ni se ko untouchability se mun yung ko sa double inverted comma na kon bane ko double inverted comma na call sigi maram se sigi maram su lay ko double inverted comma na call magi maram se so koi gi double inverted comma na call magi maram su lay double inverted comma na call tara ga di koi gi kano se mal gi scope se expand ho ya to ni ko foreign si se koi gi magi kano mala ni ruling ma haidi judgment ma hai tare ko judgment ma la ki ni judgment da yin se ko may adjustment da yin se adjustment ma la ki ni foreign kano ge satra ba mali ko ngasi abolition of untouchability se adjustment ma la ki ni adjustment do aduda untouchability se kana karai phawba ade untouchability hari se karai phawba kon ge habdo adudo sigi double inverted comma sina tak to ne ko sigi double inverted comma sina ko ye ase kari magi magi kano da ade untouchability sida abolition article number 17 sigi magi scope se ye ngasi ko article 17 se kari yawge do अहमद आर्टिकल नंबर 17 सिगी मागी कोर हाई तारे को आइगी कनो से करी नो हारगदि अखोइगी केस बेस को पर आगे कोर प्रिंसिपल से कोर प्रिंसिपल ए रखे को कोर प्रिंसिपल को कोर प्रिंसिपल से कई नो हारगदि अखोइना अखोइगी या बट एम से कई नो एबोलिशन abolition and prohibition thing ba se yawi ko abolition ka na te prohibition thing ba se yawi prohibition of untouchability ado untouchability se kai no se su mara define tarom ra hara ga di tawrom de ko magi statement da definition gi statement ambo yaw de ko thinga me abolition taw na ba adagi manghan na ba ado prohibition taw na ba gi ani se ka tani yaram se offense hai tare ko aidi karigumba untouchability se tawre na khalase kudam na hire se han ngarang han Tamil Nadu da koi gi untouchability ki type ta ko aidi koi gi wall ama sagat pado koi gi caste yam haidi handaba caste ki mi jing ji changba ya da na wall ama nakan da sa da na koi gi
ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯆꯪꯍꯟꯗꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇꯀꯣ ꯋꯥꯜ ꯑꯃ ꯁꯥꯗꯅꯒ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯈꯕꯔꯗꯒ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯗꯣ ꯋꯥꯜꯒ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗꯅ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯍꯤꯡ ꯑꯃ ꯋꯥꯜꯒ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ आर्टिकल नंबर 17 ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ऑफेंस पीबे याय हाइदि कनो पीबे पनिशमेंट पीबे याय को पनिशमेंट से मागी लॉ लई को पनिशमेंट से पनिशेबल in accordance को accordance with law aduna smaina punishable with accordance with law so the offense punishment hana harak taragadi meaning se kai haino harakanda without law it is non functionable haibako habidi law ama pass tawda taragadi adusu parliament ni ko parliament law ama pass tawda taragadi untouchability ga article number 17 se panbe yadi ko article number 17 se panbe yadi adaki amuk akoigi enforce tawse kanana tawge enforceability ko enforce tawai di kaino untouchability se kana na ingadoino ha untouchability tawbe yaroi di sokna samnaba da athingba piba hai tare ko sokna samnaba da athingba piba or discrimination tawba or थाइने के मांग की concept ओइदोनि बसिसे यामना थाइना मांग दि ए नोइना सुद्रनी नोइ चंगक प्यारोय अखोइगी करोसिदा इसिंग थमिना बेयारोय दुकान पोचामिना बेयारोय अदेगी अंबेडकर के वाई दसु यारि दिलेबको हाइदि ए ना अदु तौबे यारोय ना अदा तौबे थेंबे यारोय अखोइगा नोइगा इसिंग पुनबे यारोय साक पुन सामिना बेयारोय कनो temple puna kamina biyar ka haiba mayam singse this are all matam amadadi yam kanna sanarami ko hujik tabu sanagi trawani ko adu do pura muthana bagi damakta ne mana sise haidi sige article sa hapchal ise ko indian constitution aduga hujik su reliable oribra hujik su relevant oribra haragati oiri ko sise hujik su dum thoi sise yamna yamna thokpadi natre ba tawdabu hujik yam thoi ko hujik dum kharadi dum thoi khabar da su dum yari da ne ko aduga enforce tawse habedi masi se untouchability se state na khatang haidi state na khatang noi changba yaroi chang yani haiba na te private individual dasu ko state as well as ko state and private individual animakna masigi article number 17 jo follow tawni individual animak adagi kadawga hana kanda magi definition of untouchability hariba potsigi magi definition se tasena constitution da piramdere ko not given in the constitution the pirami untouchability article am diyare so constitution the pirami kind khot no ko not given in constitution definition the piramde do the mani sing ko have the constitution the definition the piramde tawadabu mayam na do guess oraga mayam na khangna ba wadi oidoi ne ko haidi social practice sapam daw man ring sidi that impose disability habidi nang thakpa yaroi athingba nang paiba yaroi nang thakpa yaroi nang ai ko samnaradi mangi khotli kai hairiba mayam jingse ko adusu class masen dai tare ko aduga kaidawga hara kanda class masen da nang sok samna ba yaroi adusu kaidawga hara kanda magi maransu na tabai tare mai mapaduna sudra orambagi masa su sudra ohenba adumai tawba haidi pokpagi poiba imungdugi matungina chatnaba haitare ko adugumba aduga aikoigi magi sigi article number 17 se Indian constitution na hapa is karigino ko
Kari marangino Indian Constitution na hapais. Indian Constitution na hapai bin marang se why purpose hai tare ko. Purpose ti yam sambida akoi dum khangnare kaino ngasai gi akoi gi ko remove superstitious beliefs ko lana thajana bise masise banghan gi bidane gyan ta aduga establish social order ko aduduni ko haidi lana thajana bi haidi madi shudra masani madi sona ba yade sona rodi mangi kholi ka haina base masise muthak kyune enforcement se kamain tawge yeng si ko enforcement se kamain tawge hara kanda yam sambida koigi ko enforcement se nasage aina haisa gibido ko law ma ko haidi law ma pass out de ade abido in accordance with the law and haramamina ko law ma pass out de ade aduna karamba law ko karamba law haidi mass enforcement se kamaina taweba jigido non self masa matanda koidi kaya haini koigi article number kari article number 7 article number 8 ko citizenship ki Pakistan dagi changpa ma'am article number 9 mi atopa country amagi citizen loksaluba adu hek matamda kadawi koigi citizenship to mangba khotpa ka hai sing sidi masana adum self kaini executory oeba aduga siga article number 17 jidi self executory oide masana se executory habadi kaino execute tawbado function tawbado masana se individual na function tawba ngamjade law yawdragadi ko aduna non self executory haidoine ko aduna law darkar le ko need law darkar le habduni ko se enforcement se first law yengsi ahamba law se karamba law no first law se kaino harakanda untouchability offense act 1955 masise maming onthokre ko 1975 da maje amend su tawgre 1976 da amend tawgre maje kari tawrage harakanda maming se smile onthokre protection of civil rights koina PCR haina bado PCR act ana onthokre ko 1955 ana amend tawge bani sa ko amend tawge bani adaida kadawge harakanda sida lo yawra'ani ngasagi punishment piba dagi enforce tawbase kana kari tawdoino khotoino mayam example mayam yawi ko like punishment kharadi yengse magi se sigi makhada yawa punishment hai tare ko mana koigi punishment tawbase kai even koigi disqualification election tawbada koigi election tawba yahandaba ko for election lepa yahandre kari ko ba untouchability se practice ek tawra mamatanda disqualification ko election ka se tawba ya election lepa yaroi ka haini ko disqualified tawrini adune aduga mana tawbase haidi kai haini akoigi angang shudra machani nangdi school tamba yaroi ka haiba gumba lamben chapa yaroi ka haiba gumba adagi khudamana harakanda nangdi temple da changba yaroi ko natraga nangdi guha da ising sokpa yaroi ko
adagi nangdi AC ni nangdi schedule class ni aduna nangdi sila sa lakpa yaroi si mafam sida laiba yaroi kaina ko adugumba mayamdo ai ira akongge first law adada laire second law mi yengse second law ani suba law atopa kari law lairige du yengse ko asidi saptre yam pare saptra ba male sorry saptra ba male ko okay second law dana kari karaba law no hara kanda koi ki the schedule caste and schedule tribe prevention of atrocities ko ek schedule caste schedule tribe ek identical 1989 sisu sigi ek sigi makhaza so koina kaya ni kano tawe hadi kano se sille untouchability sisu sigi aduna schedule caste schedule tribe discrimination tawa laidana nangli schedule caste ni nangli schedule tribe ni nangwanda discriminate tawbase sisu untouchability ki makhada loi chingye si chingali sigi maram se ai harake ko judicial landmark angkhak lay ko judicial landmark judicial landmark enforcement judicial landmark judicial landmark judicial landmark mayamam lay like kudamoina Debarasi Debarazia case ko Debarazia case 1957 sige Debarazia case 1957 kaisu pharo bida ka ta de ko pharo no kaisu adagi Debarazia case laire adagi kanogi case kasu lai haidi Surya Narayan Chaudhary case ko sisina 1988 ko adagi ngarang na tawgiba koigi kuidriba sidi kuidriba Sabarimala sidi kuidriba ni ko temple entry 2018 gitu sigo ko Debarazia case ta hai se haini se Debarazia case ta koi kai na har kanda abolition o mangda yam yaw kana article 17 da yaw hai se abolition of caste based discrimination caste based discrimination sima sumya ya de na masi sila hairabi according to article 17 adagi Surya Narayan di Harijan like khurma changma matamda moina malaga sirga sanganbado adugumado yade Harijan da discrimination tawse yade abegi ni pasi Surya Narayan Chaudhary se Sabarimali temple da di sige matung ina ne ko yung ngasai untouchability da koigi kano se ngasai aina double inverted comma hapsale hari magi scope se sidagi chawkhot kibene ko abedi mangonda yawrise scope se increase tawgibene scope sida yawrise SC ko ST ka se include tawre kudamoina sida Sabarimala temple the entry the nupise women ka se include tawre
caste ခꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯗ ꯅꯪ ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯅꯤ ꯅꯪ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕ Sabarimala ꯇꯦꯝꯄꯜꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯃꯦꯟꯁ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯅꯣꯏ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯇꯦꯝꯄꯜꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯅꯨꯄꯤꯗꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯕꯁꯤꯁꯨ untouchabilityꯗ ꯆꯤꯡꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯋꯨꯃꯦꯟꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ SC/ST ꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ Sabarimala ꯇꯦꯝꯄꯜꯁꯤꯅ untouchabilityꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯗꯦꯐꯤꯅꯤꯁꯟꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯞꯁꯦ ꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯕꯜ ꯏꯟꯚꯔꯇꯦꯠ ꯀꯃꯥ ꯀꯣꯜꯂꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯀꯣꯞ increase ꯇꯧꯕꯩꯅꯦ ꯀꯣ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ caste based ꯈꯛꯇꯪ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ caste based ꯈꯛꯇꯪ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤꯁꯨ untouchabilityꯗ ꯆꯤꯡꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯄꯩꯈꯥꯗ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ article number 17 ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯌꯥꯔꯅꯤꯀꯣ adagi abolition of titles laase article number 18 article number 18 sida ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯂꯣꯏꯂꯝ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯂꯣꯏꯂꯝ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔ ꯃꯦꯗꯥꯝꯒ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯕꯍꯥꯗꯨꯔꯒ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯏꯇꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯨꯊꯠꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯞꯄꯝꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯅꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ sub clause 1 ꯒꯤ article not sub clause 1 article number 18 clause 1 sini ko yam maru oise haibadi yengse ko democratic article number 18 sigi magi democratic philosophy ji yengse ko democratic philosophy ma haise kaino harakanda masi hapakpagi reason se kwai maru oina masi hapakpagi reason se kaino haragadi rejection colonial remnant hai tare ko remnants haibadi colonial remnants hai kaino masai British ki samarajya na thambiramba koida title leidara koda moina koigi Rai Bahadur ka haiba ko adagi Khan Bahadur ka haiba ko sigumse British kidi yam chanadrane sir ka haibse adagi kayani sir sigumse yam chanadrane asigumse leitanabane ko adagi state nasu preventing state from sige matangda exception khara lei ko state from creating titles state nasu title je semba yaroi sine ko state na title semba yaroi sine state nasu title je semba yaroi noi title semge haragadi ko state nasu title semba yaroi sine state na title semba yaroi meaning di koigi khudam oina haise state ke title khara lei khudam oina state na piba title hai tare ko koida Padma Shri ka ko Padma adagi
Asok Chakra phangba adagi kai haini kano koigi Padma Shri awardee ka hainabadu leidana ko adugumba title khara leinaidana ko title piba adi Asok Chakra phangba Parambir Chakra ka Parambir Chakra phangba midaga admana ka title pinaidana ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯏꯇꯜ ꯄꯤꯕꯁꯦ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯇꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯏꯇꯜꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯁꯟ ꯈꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯁꯟꯗꯨꯅ ꯌꯥꯍꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯀꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯇꯥꯏꯇꯜ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯍꯟꯗꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯗꯨꯒ 3 ꯁꯨꯕꯗ ꯀꯣ prohibition mana prohibit tawrisi kaino karamano tawrisi yadrisi karino siniko exception na karamano prohibition na karamano habdi yengsiko Maharaja haigomko heredity oiba Maharaja nawa ko antaki colonial example da colonial colony na baram sige Rai Bahadur ka hariba si Khan Bahadur ka harise si singse amta yadre adubu kainodi lei kari lei ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯁꯟꯗꯤ ꯂꯩ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯁꯟꯁꯤꯅꯦ ꯄꯩꯈꯥꯗ ꯌꯥꯝ ꯍꯪꯉꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯁꯟ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯄꯩꯈꯥꯗ ꯌꯥꯝ ꯍꯪꯉꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯗꯤꯁꯇꯤꯡꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯤꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯗꯤꯁꯇꯤꯡꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯗꯤꯁꯇꯤꯡꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯔꯝꯕꯤꯔ ꯆꯀ꯭ꯔ ꯀ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯃꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗꯗꯤ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯇꯥꯏꯇꯜꯗꯤ ꯇꯥꯏꯇꯜꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗꯗꯤ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯒꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯇꯥꯏꯇꯜꯁꯦ ꯃꯤꯡꯗ ꯏꯕꯗ ꯍꯥꯞꯄꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯄꯔꯝꯕꯤꯔ ꯆꯀ꯭ꯔ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯤ ꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯁꯣꯛ ꯆꯀ꯭ꯔ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯤ ꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯁꯣꯏꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯇꯥꯏꯇꯜ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯏꯇꯜ ꯄꯤꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯀꯣ ꯃꯤꯡꯗ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯏꯔꯛꯄꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯗꯤꯁꯇꯤꯡꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯪꯉꯕꯅꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯦꯠ ꯐꯪꯉꯕꯅꯤ ꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒ ꯍꯥꯞꯄꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯥꯞꯄꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯌꯥꯕꯕꯨꯗꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯂꯦꯟꯃꯥꯔꯛ ꯀꯦꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯈꯤ ꯃꯥꯒꯤꯗ ꯂꯦꯟꯃꯥꯔꯛ ꯀꯦꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯀꯣ ꯂꯦꯟꯃꯥꯔꯛ ꯀꯦꯁꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯣꯀꯦ ꯂꯦꯟꯃꯥꯔꯛ ꯀꯦꯁꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯕꯥꯂꯥꯖꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯕꯥꯂꯥꯖꯤ ꯔꯘꯕꯟ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯐꯥꯖꯜꯂꯣꯀꯣ ꯔꯘꯕꯟ ꯀꯦꯁ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯪꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ 1996 ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯦꯟꯃꯥꯔꯛ ꯀꯦꯁꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ
Bharat Ratna gumba Bharat Ratna ko Bharat Ratna gumba National Award layidana ko Padma Shri gumba Padma Vibhushan Padma Bhushan dagi Padma Shri Sigumba se National Award hatani ko masi singse karam kada haudoki moise 1954 da haudoki bani ko asigi Padma Shri Award mayam phangnari ba mayam singse sise kai haini title oina sijinaba aidi title ne haibade title ko title oina sijinabada yahangi but tawadabu mingda use tawadi yade ko prefix or suffix oina sijinabada yade ko ado moise karigi marami yahalina ko because they are recognition of excellence yare ko aduduga kadoga hara kanda but they can be used as prefix or suffix prefix nattraga suffix oina sijinabadi yade kyan ko aduna Padma Shri Award ka haibado phajade ko aidi yade ko adudo Padma Shri Award ka adumaya ka man maninga tappada yade ko adubu title oina government na pirabnina government na di yare ko title oina government na masise title ni nangi haibadi di haire but prefix oina nattraga suffix oina sinabadi no adudi yade ko aduga atopa article atopa jingse ai table ama pirake table sigi matungina khoi khangni ko haibadi atopa article singse kamain tawge haidi kanona 18 se akhoi kano ahum su magi kano se close se mari shui ko close se mari shui ba close se kari karam close haragadi ko 2 subada close number 2 da kari hai ma haining is kaino foreign state tagi ko foreign state tagi close number 3 su close number 4 su foreign state tagi the foreign state ki close ne sising se these are all foreign state ki close ne ko hariba foreign state ki close se koi gi sise kamai tawge je khangna bagi naman ka table ang ka pirake ko table se ye lagi ko moi je line ka yam tik ak ya ko ko article item 1 article number item 1 na masagi magi target se kaino hara kanda article 1 da katane ba khode yamna important oidi ko magi target se Indian citizen oibne oidra Indian citizen da katane ba mana haining hujika item 1 kaino title lobe title kari kara kano toba yaroi kholoi hairido ko nate title piba yaroi hairise Indian state tane sorry citizen nate sorry state ta haigado kanano title piba yadri hai title piba yade hairise kanadano title piba yade hairise Indian state ta
Indian state tani ko Indian state ta article number 18 wana kay hai title piba yade hai ko karino mana action prohibitory no action prohibited ko karino hai conferring title piba sungya yade ko title piba sungya yade ko aduga exception delay exception karamba lay nasai gi haibdo military kadawa military title di natra haragana military ki rank gumba natraga soksakra bir chakra natraga excellence ko excellence education ga mari lena ba adugumba gi title ko adugumba gi titles di pibe aidi kai haini yai ko aduga kadawa state government na title pibe si yadre ko kana action target si kana no item 1 gi Indian state ni ko sigi target sina kana no Indian citizen ne item 2 na haini ni sina kana Indian citizen jingda kadawa koi gi article lawba yade anadi title lawba yade haraktoine title kadawa accepting title from foreign countries tagi title lawba yade haraktoine ko kari maramgi yadrino adi sida sugya yade magi exception kari kara ke leite absolutely madi ko sugya yade lawba yade ko absolute prohibition ni mangonda leise ko lawba sugya yade ideda kari kara Indian citizen amana title lawba foreign countries ki title lawba sugya yade ko Indian citizen amana sisemadi khango ko item 3 da karigumba Indian citizen oramdraba non citizen oramaba adubu kadoba non citizen dusu kadoba atopa office of profit pai ba haitare ko akoi ki tolob charaba haitare non citizen di oiba akoi ki tolob di charaba aidi akoi country ki tolob di charaba adoi taragadi accept tobase yade accepting title from foreign country common sense panjansi ko aibadi British ki nupa wala citizen ama mai maming the Sir Conan Doyle ka hai khalas ado Sir Conan haibse Sir haiba mingse hapa ka kauba yade title hapa yade akoi da kai hadi maduduna discrimination ha thoali da ko title hapa yade ado mana hap ke hairagasu gyanta requirement hai tar mana hap ke hairagasu president ki consent na di changi ko ano president consent na di changi exception da president consent loragadi yai meaning se ya kano tawis ko item 3 da haise kai no arakanda karigum mamaze foreigner oramaba ko aduga office of profit pairaba ko aduga kadoba title se atopa foreign countries ki title se man accept toba yai toba ma president gi ayaba lowi ya ayaba lomom sangi ko 18 4 na kai dora kana sisina citizen oigera non citizen oigera ko office of profit pairaba office of profit every tolob charaba habni ko akoi gi India gi provident kano degi consolidation fund degi tolob se loraba ko
aduduga kadawga harakanda title gi wari natre ko sidi title gi khatang gi wari natre accepting title gi sida legre ko accepting sidana present logo gumma ko any present ko emolument haidi tolop natraga foreign state ke office pairaba ko adusu yade adu yage haragadi mai exception lei president gi kadawa consent change president consent change is ani ni ko item 3 ga item 4 ga so adu taragadi mana pai ga haragasu president gi ayaba yaudragadi yade aduna sina haining is kaino item 1 2 3 sina haining is kaino item 2 item 3 item 4 na hiding is kaino harakandi akoigi protection of national sovereignty akoigi nation gi sovereignty singa aga chatni sathalline ko ning tamadu kahen nindrine na foreign country na khud chinjalakpado khud thinjalakpa yadana bane ko ngaga thamine title je lobus yade ko pibesu yade state government na pibesu yade haibadi akoi country na pe masana india government na pibesu yade aduga foreign country degi lobusu yade title se exception khara lei foreign pige haragasu military excellence na ki matungina piba di ai ko adubu suffix prefix na sinabadi yade ko aduga item number 2 sina kadawge foreign country degi accept tawge haragadi president ki consent changi tawadabu nang indian citizen oibadi yade indian citizen oiragadi president ki consent haba leitre accept sutaw tawba yade aduga indian citizen natabida office of profit katang paiba foreigner oitaragana president ki consent changi either title bu oigera natragana present natraga paisa bu oigera ama law matada sidaita article number 18 je loire ko 17 18 loire mathangdana freedom lani ko freedom article number 19 ko either music loigre fundamental right to equality ki part ama loigre mathangdi fundamental rights ka mathangi fundamental right ta 19 lani 19 di freedom ko freedom me ama naina rani ado do mathang nainarasi ko mathanggi video damo thainarasi ngasigi dim sai da loisalage thank you so much ko